integer sini. Oh, integer sini. Lek ini kebukaan untuk pula fatira ka introduction kan dua integers kan dia integer so ini so oh kata tu English ni lagi bisa pengen kesai tu nanti integer so number shim mo number reng number kan suka dia 0 tengah tak mak dua mo baik cia positif lam pangami le negatif lam pangami oh number positif lam le negatif lam tetel fakin 0 ko wang telin alpha in sung number song su di positif ani positif song su integers ani petani suan negatif le positif la bahian number tehi atau chin in chin nge atau chin isil ni lawani suanin alen oh ule ila ka thu soi zo che pha chiang tu ri alen ka oh integers kan sira ni tula kan sira integers kan sira chapter na seper and ya ru thar te kan sela ado ka shebu tapi integers ni ai number line kan ni soal ami din alai pati number line ta 0 oh 0 oma dia explain pada ko supply di lo in karam so oh 0 dia dinglampang kan picture input dinglampang sana oh in dinglampang akan dia number akan sebab ya 1 2 3 4 ini positif kan picture positif integer sana oh ini positif number 0 atang in ai chana kan dinglampang atang ron kalahi ai integer sana oh suan ya integer si positif suanin itulah positif suanin number hi arong lian tela atam tel entina 1 i 2 lian 2 i 3 lian 3 i 4 lian atam tel jadi ya tak 1 lian 4 nanti suanin positif la ba suan atam tamakal lian 4 lian oh suan dulu ka explain so siap ka integer sa number re hi atop chin positif lama le negatif lama hi atop chin asian lo ti kan sen so siap ka suba so na ko positif so hi ya for hen ka sia ka ma se ni so ta sun au the kan se lo ni mo ase hi patu kan share se lo ti na ni kan su oh su positif kan su so negatif lama kan lu tema he negatif kan su ya yan 1 2 3 4 kalian yan mo negatif kan tisu ikut in lampang size ini negatif auto yang ini negatif ni masih ada sesuatu tak siapkan integer seni betul kan oh integer seni betul kan asal ini lelo apa betul integer seni kan tisuan number input positif yang le negatif lang paka number si baka apulkan na 0 tel hian positif lang le negatif lang paka number si baka unvarying integers kan siya suanin integer sa suanin positif lang paka number of the engine he kan tisuan atam tu kan selo negatif lang paka engine he kan tisuan atam tu atop chin kan pa thei kan oh dia tu le zero infinity ko in the sense of ma tu suanin positif lah maksud number ni atam tamhi number lian ni atam selan oh artinya 2 lian 4 nanti cuan 4 ni tak so amin 4 ni buat ini itu positif ana mo masa negatif dia cuma error cuan itu leh kita masuk negatif dia cuma error cuan 1 lian 2 kan ti cuan ambil 2 tu tam so kin kan maya tu tam so ma kan ti mai ni mo masa ni lah dia integer sa chuan negative sign minus kan ti kan veilam panga chuanin number lian zo chu ati te number te kem han alian zo kan chin che che ro hi oh aku confuse on ne something ne ya integer sa ya kan dulu chu uan a chuan chu alian te zo kan chu hi kan nau ti ne ma se ni lo negative kan ti minus kan pang veilam panga chuanin buat air cuti te iso number te kali tina the 4 I te get 1 million te iso tina iso mana
one I two te ya one I three te one I four te five te to tu sei na ni su kan ma nem a kha share chen tu o a sei no liang integer sa chuanin positive lam panga number ta re na hi al number ka atam tel la alian tel ni katina one I two lian mo one I three lian ha four lian so alian tel ma sen negative lam dia chu mai ro chuan one I two lian to ne lo negative lam a chuan number tam ka te ni de one I two te one I in three te de one lian tel ni ma ne so ta so tam seo balal so ma ti ka hi mai ko te le balal so ma 8 ti kai ma ko te le esto no se lo dan siam tadi siam ni jika ini aku potong tele bayar so masuk so tahu le me kelas so sen ham ne true nghe liền chi cái mình quy thì khác true nghe liền chi mới là sao mà ya mai aku potong tele dan mình quy thì khác ini kata Allah hang karon sira nghe số nó số tao tự của mình nghe ông tao không hiểu mò ở đây có sự xem đâu đấy mấy đứa làm asuhan what I do để chú anh chị anh phổ để cả anh liền number tập cả để tụi này chứ chuyện đấy tụi thì tiếng Anh là thế mấy đứa phụ nghe mấy đứa phổ biến để rồi nghe để rồi -4 ram thang e pacho tin ram sang minus 4 te so negative sign as well kha tak kha sincere integer sa ti ang su lai chu chuan e kan tu to ba kan ang sing tu ba na integer sang chu le exercise 1.1 kan te le exercise 1.1 ka exercise 1.1 dia that is page number 4 page number 4 kan te le zona ka so khan zona ka so chu ni chuan chan tu question number 1 ka a question ka copy la ula lo chia lo le kina ka chin lo ka ki lo ni ban ni question ka ro chia following ama ha kan so zoi to kan ti non le following number line shows the temperature in degree Celsius a different place on a particular day ram tia a question chuni am se kan ti chuan a huaya milen kan draw temperature za kan draw a ram covering in za sia ta hianin a tang hianin a hoi zona te hi eng degree nge nei enge zona a zona chang ro khani a milen en mong ko min tin chuan question number 1 sub number 8 kan chang ma sadara observe this number line and write the temperature of the place marked on it again. Question number 1 sub number 8 om sin share chu chu nge question number 1 om to observe this number line and write the temperature of the place marked on it ni om sin English le chuman de ngai tan pro maths kan ti kan chong mo ra de lo English kha apoi mo de ni English 1 English 2 sin na ko cái bằng mistake sa explain cái thằng mình đã English thiam thì mình thấy tốt số một của mình asal tu science sa tem cha tela ron trong cái đó no explain nante check thì nó tụ công tác các bạn mà đó này so anh ấy số nó khai mình số thì các bạn mà anh mà sao vậy số này mình số share đâu cho nên chan thấy lâu về retro thì cái số này ziti tu amo coi số nào mà mình số khác share đâu anh ấy mình số share đâu cho nên chan thấy lâu về retro thiếu thì đang share đâu này so number 8 cho nên mình số kan ti chuan in le kha alem kha en tole na mai textbook ka en ka thum le Lahul Spiti ti te Srinagar ti te Simla ti te Uti Bangalore ti khai huem kha hau kha in degree Celsius sange
n degree Celsius ke an nei sia tu ni oh le nge le an thing ka na ama sabarin lahus ti ku kai hoer kaka alema kan n degree Celsius ke an teule ile ka bu kan 0 kai hoer an teu 0 chin kai hoer 0 ding lam pang zo kha tu ka explain zo che integers kan explain zo che positive lam khan tro chuan 0 input dei lam pang om zo kha negative lam pang ni kha -5 -10 tera kai hoer chuan in 0 lam pang khan da bis ti kha n degree Celsius me nei anei ni han shi teule chia thia me a point ka sial na ho la ka 0 so a point hatte in thai thage le ka sial la tu ge chang thei da bis ti kha n degree nge nei -8 degrees Celsius. -8. Oh, ram tham mo ke ram chang le ta -8 degrees Celsius. Ini kan saya ram chang thei kan kita le ni dia question how ma. Ini le oma. Dia le om tani ini ke apa? Chuan ram thang kha in ti -8 ti kha man sa ti kan ti chuan 0 ta he chiara negative lama hei the whole speed kha so the whole speed so mani atele ka bu kha ina so ta le chiara 1 2 3 4 5 6 7 8 the whole speed to 8 degrees Celsius ne ma se velama oma ba ni -8 degrees Celsius le man something oh ani Srinagar kha India -2 degrees Celsius. -2 degrees Celsius. Chang di kan ya oh. So da ka so ko chon lo chang se tu. Ka so se lo cheu. Ani Simla degrees Celsius ke le 5. Oh, 5 kilo lo tu plus 5 degrees Celsius san chu inding lam pa on to tro. So ba ding lam pa ni to ba plus 5 ni to tu. Oh. So ani uti kha plus 14 degrees Celsius. Correct, one thing. Oh ha. Ai khau chu han lo ni. Ani Bangalore kha 22. Oh, plus 22. Plus 22. Oh, you tu. Degrees. Plus 22 degrees Celsius ani. Pero amile ma kha en tu ni. Mo mile ma tang than chon tang tu ni. Mili na tang tang siya tuloy. Le, headline kasi kiyan daw ka na may. Ang chuan ang tiyan tila ko le. Kung ikaw sa kanya, oh, gusto mo sa chuan at sama siya. Kasi tiyan eh, tiyan ikaw sa chuan. Sama sa chuan sa chuan, sa chuan lang. Ah, sige. Sa kanya, next sa kanya. Chuan, atot leya question number 1 sa number b ka cham oh le tu in text ka lo en lo le karon sia in text book lo la question number 1 or look like an oma tu kan sil la hi exercise 1.1 integers or exercise 1.1 question number 1 sub number b 0 dan 0 ton sia ni chok le ton sia page number 4 from look like oh 1.1 page number 4 question number 1 sub number 1. What is the temperature difference between the hottest and the coldest place among the below? Among the above. So, ngayon siya. Iba bin ang laukan yung text mo pa nila ng list yan. Ito, kan ngayon siya niya. Oh, ito kan ngayon siyempre doon. What is the temperature difference between the hottest and the coldest place among the above from here? So, ngayon siya kan so ano he do not in chance so siya. Lahus piti te Srinagar te Simla te Uti Bangalore te hawa king hawa kianin en kinge alu garle vote garlia ti meron so di ka chuanin alung garle vote tera chuanin niya ti so la pakhat ni so chu oh chu enge lung gara enge vote tera ti min so la to lenge min so le the difference between them ati
alum derle a water temperature in allo na a difference ka enge songla ati so da pati min zo ni su true pathum lai min zo ni su enge min zo hottest degree Celsius coldest degree Celsius so na pati na a pathum chu enge difference between them ati chu mi te pati allo chu so da pathum min zo English thiam ngai ni mo English thiam anti kha te khai sa la ngai kha mo te sa ngai sa no English trong thiam nan lo re ta sir la ya ka man le thi si la thi si lo re mo in the sa ngai sa in the Korean ngai sa ma sa sa trong he ta sir la ya trong kai chin a man na tu lo ma phang le thei lo ni chuan ka ho ko su dui ti sa mai ni ti shet ni chu ba English in zip ka grammar in the sir so ba mo ka ulu te din school kang kal le na po English te sa ten school chung school campus chuan English a trong lo kan lo chu hum te ko English a trong sang sang ka kan tu ma kan sir sel lo chuan question ka ani hottest kan sam sabera ama saberin engele a temperature ka en pang ula en khange bo ruak nu gar ni ngai le Bengaluru. a chang dik che minus tu claim ani bangin a hot lama tu ni minus tu a claim lama ni bangin etina la hus fiti te Srinagar te so alum be the minus a ma ban na hot ni chuan alum der che nge kan chuan ka kan chen pa kan ram cha Bangalore kha ni ti aron ni ta ni so Bangalore kha exactly degree Celsius a alemendo Bangalore kha exactly degree Celsius ke 22. 22. Hottest is Bangalore to 22 degrees Celsius. So ini question means of the coldest place. So coldest again. Ada letter coldest. What? Kau lagi ni ya? Lahore Spiti. Bahan sini. Katya Guna so na ka so take explain it hang alo ngai cha u ta ka ti ka so school kal lo ma se online class ni mis kan thiam to nu le pa ka wa nge mo mobile la computer ma thu sakli ani ngot thau man le do la mi ti nai sa na fe le tu ko kan ni to ni one la hul spiti hi a ka ra te sa ge Celsius Minus 8 minus 8 Celsius. Minus lama o man so minus sa ni dang ngi tu ba ti. Bilang pangami ni so. So question in min so na pahigan chang che tro ti kuya. So test min so ta Bangalore ni hi sa ni. All this min so ta tu la hus ti ni hi sa ni. Chang so de. Mue ma khum ti ta se ma hi lan tu don to ni so. Masa so na pakatala o mala so lo tro. Again, this is a question called temperature difference between chemical party heat. A difference they can song let on and therefore the PMI could be so difference between them. Difference between them and more contest difference heat. A difference can lag on bearing one. I difference lag on bearing one by 2. A difference kan lau don bearing chong pat tu na ko inam difference kan la don na hai ka ko yan do hot test le coldest si pat tu ni masen deu ta hi mak deu bai en ma deu bai tu ka ti hai te mai na so ni difference lau don bearing chong bai tu ti ka hai in boy ai bai tu ni masen ka ti sa bracket chu ham le na se di da Ingat dengan minus 8 kada. Acan su 8 here hai amai minus ron ni saba ni. Cikya me minus ron ni saba kan ni minus ka ala bau lo kan ni. So ni kuma class sa ko ka to ka section A a chong ka safety chin chong ka. Mo people ni zir ko chong ka la sa ke na obin. Hai ti kan ti. Bracket kan chianga ni lo ni. Bracket chile chon so ti lo ve retro. Trong bracket kan chia chon in get so kan condition ka bracket kan chia ron chuan ni
bracket one mi here at two mi hi kan multiply ang pinta zikir sutro ni kumaka iti kan multiply ulit minus into minus exactly itu ini minus into minus ini plus plus oh minus into minus plus one eight adalah bracket ang tolong ini bracket ang totro 지속은 적혀있더라. 아빠 쪽은 적혀요. bracket of the bracket 전 예상에 치워 30 degrees Celsius. Copy boleh? Tidak. 30 Copy tak boleh. So question pakat anda cek mana. Copy boleh. Contest is Bangalore 42 degrees Celsius. Voltage is levels equal to minus 8 degrees Celsius. Here difference between them. Equal to 22 minus into minus 8 into plus 8 equal to 30 degrees Celsius. Copy langsung tahu. Copy sahaja. Ang copy sa to yan? yes sir Oh, copy sa to mo. Share tayo lang ba na yan? One. Darap pa nga, question number C kayo ulit. Sub number C ka. Ang copy sa to. So yung text mo kayo ulit. Sub number C yan ulit. What is the temperature? What is the temperature difference between Lahul Spiti and Srinagar? What is the temperature difference between Lahul Spiti and Srinagar? 为什么这样写？我们写出 Lahul Spiti le Srinagar temperature ka ini andang lang na ini ay anlaw na a difference sa halaw. Ini a difference sa sunod. Oh, insok siya mga Yang kami chemistry ne so itu chemistry kami mo sudah hak question number sub number B ya kan kan so difference zone range zone minus tu tadi ingat kalau mo difference kan zone range zone minus tu ni oh tu nak ko kan question kan ni ron so difference between the difference on the two. La who's between the street and a difference on two. A difference is only one by two. Oh, one. La who's solution they go in the oh, la who's between ka ka minus 8 degrees Celsius minus 8 degrees Celsius. One street and ka exactly. Jadi Celsius kan screen agar pada letak tu. Oh, minus 2 degrees Celsius. So, na so chang chang xia, no pasum thum pakat singa pani pakat chau anda pani. Oh, dikan le pada pon itu tiam yang chu. Kalau tes sekolah kan explain na antiam no san tam tasungai kacau. Mani tiam no poso nam na. Sipitin so na angso ya, so na angso ni di selawa chang chang selawa antam. Zok sia ni Kaba ang palitan tayo sila ang week patina tuan semula pada tempat di sini macam ni. Dah itu aku dah harus itu minus 8 Celsius ni ya, sini ada tu minus 2 Celsius. Itu kan sih kan itu alle macam kan kuas ni lima ni kan. Oh, tuan kuas ini sobat hal ni ha difference ni terus difference between them. Difference itu yang kita cakap ni kita cakap plus tu ni minus. Oh, minus. Minus. Kenapa? Asyik tak boleh. Oh. Minus A. Copy pertama. Cuan. Baik tu ganti terus. Cuan minus siapa? Cuan tu yang ni siapa tu? bracket Oh, bracket tak minus 2B. Minus orang tak boleh ni. Minus tam chân semua. Minus orang chân chân tu he, tapi minus orang tu kan he, mereka pokok pakai.
kami minus P ka po hisu a difference kan son don awanga pai tu ti kami pai sign ha P ka minus ve thum hai ka po me e pulami hisu kami me ka ti chuan e kina le sa ka he chuan e ta tu bula bracket sunga minus koi mi nge local kan ti chuan ama ta sa he minus mane chuan thì à chỗ à mấy đa số thì thì kia à bảy là thì No, sir. thì là cái chân chia bracket cái lâu mà bạn cần chắc thì lâu tôi là hay để tôi room class tôi hay room online class from cái chế vào school là sao cái chắc chắn này room công ca thì cái hôm đầu chuan thì room cái chỗ sang thì đấy room cái chỗ sang cái là bao cái chỗ công ca cái hôm có đằng nàoถ้าเตรียมเชื่อฟังตัวนั้นมีให้ไม่น่าเสียเลยไม่น่าสู้คุยจับตัวชวนเองไม่น่าสู้วิบรักตินอดัมก็ตาบรักติกเชียร์ก็ต่างไงบรักติกเชียร์หัวเจ้าเองจุกจับเลยส่วนบรักติเชียร์ดันตัวไหนที่เงี้ยเจ้าเองเงี้ยตัววิ่งกันชุดเชียร์ก็ไม่ที่เชียร์ตัวไหนครับบรักติกันเชียร์ได้ไหมครับที่ตัวไหน Multiply.บรักติกันเชียร์ได้ไหมการ multiply ที่ assigning ว่า number อะไรกัน multiply Kalau number multiply to rom lebah, size multiply to rom terus. Ani ya? Ini kan ini multiply to rom. Saya kalau buat ini minus sedikit saja. Minus into minus ini minus ini. Plus. Soal boleh. Minus 8. Dia plus 2 dengan by 2. Minus. Di kumakan zero. Section A Jesse ti ho kan shen pu dei the lo ni. Tro du hen Jesse online lo ni. Minus the plus hian am del tat se ai ba so am hian so lo mo ti kan chi. Ta ai lai ta hian plus chuan del tu ro mo ti lo ma. Lai ta minus chuan minus tu ro mo ti om chu la ma ni lo. Kan thil cho tu pa minus plus ani chuan Bahan minus plus minus minus insiang masa plus insiang huni plus insiang masa minus insiang huni kita ang bere chuan pai tu kan ti tu makan chuan minus 8 dan minus 2 di apa itu misalnya kalau suap 6 what does it again No, sir. Ang di law na lai Minus. Minus 2ตัวที่กันเชื่อที่ข้า minus ที่มันชัดที่ชัดอันที่ชัวกัดที่ไปอยากพาลินกันไปเรื่องส่วน number เรียนซก sign ค่ะอันสระเก่งเกินตัวกันที่ตรงกันไปเรื่องนี้อัน number เรียนอันที่ชัว number ไว้ซกตำซก sell sign ค่ะเก่งเกินตัวเอกเนี่ยจูกันไปแล้วเอกเนี่ยจูตำซก 8. So bangin 8 sign so here minus di dalam sarang minus. Cuan degree Celsius. Okey boleh. Okey so ulah pakatkan sekian. And last question tu yang kita. Macam so kena kalsak memang itu zela project tu. Post class 8, 9, 10, 11, 12 in the college in the kalsak tu na. Macam ini rare yang suan box lau koi ruk, centel lau bil ruk, til lau sia, dikit lau til lau ruk lau koi, til dang lau ngai tu dek, lau tu racun su. Macam suan guna kalsak, til kan lau tiru saya bukan tilai kan English kesat kan. Kan tak kalau explain mana kan share dia kalau low part ini school currency maths class currency maths kan share low part ini sebab so tu dalam itu part yang low ni kopi so kontrol kerana dia last question tu kita le question number D kan boleh kacir yang question number 1 sub number D. Can we say temperature? And so like exercise 1.1 question number 1 sub number D. 1.1 question number 1 sub number D. Can we say temperature of Srinagar and Simla taken together is less than the temperature of Simla? Is it also less than the temperature at Srinagar? Isu niya mo siya.
can we say temperature of Srinagar and Simla taken together is less than the temperature at Simla? Sugiyom siya. Can we say temperature of Srinagar and Simla? Srinagar le Simla temperature ka kami de pahya ka ladunta ila kami de pahi temperature bel bom khanin. Simla temperature ka atukem ngi ay claiming ka claim zoken ika so namni dong sota ado claiming so is it also less than temperature at Srinagar? So Srinagar I po ya claim so Srinagar I alag Srinagar the temperature I po in a claim le problem di kami so tel on express kan zong do ni chupo so ama saperin kan sa tu Srinagar and Simla temperature ka ina then Simla and Srinagar. So Simla temperature kung saan dili? Simla temperature ka is 5. So Srinagar temperature ka -2. -2. Srinagar temperature -2. Simla ka 5 ani. Pero so into that 2 Srinagar sing sa kabangin -2 +5. So bergen by 2. Kam kaya nga isa rin so kam 3 degrees Celsius. 3 degrees Celsius. So Simla le Srinagar temperature ke bum chung sa ne 3 degrees Celsius niya. So the question kan nge pi Simla ay na claim na Simla kan te sa nge 5 kan yen 5 tro Simla kan yen Yes, sir. ani to Simla ay so na claim is ko ni tro so ano to lege ni so le is it also less than temperature of Srinagar? Srinagar ay claim na tipo ka a claim na ente Srinagar ay No, sir. because it's something eh it's so something pero kaso kan dito le thank you class. Yes, sir. Thank you, sir. Hot